CJ. Akwa babio. Yeah, right. Yeah, fast that number top chocolate taste of. Was it? Say kake to become kaya odo. Now kaya oda na. Yeah, odo. Ah. Yeah, right. Onso kra. Yeah. Latest from your partner for life. Vodafone further together. ADB, the People's Bank, ADB, Truly Agric, and more. Abena. CJ. My main father Wakrata no say we are boss tell now share Ghanaian times and you here or much as I jadi for what can see jum say a janya cra now what you assume your brilliant and you coin no can you pay work room now come out tadie I jadi furniture said the bush say and to see where the F Santos will be tight and sent him and wash and sock or ha more abu and agu a bottles move out bottles CB and then also and I'm quite back because I'm saying over. Who cast a swim jene chese by year bankra na jadi furniture say nkrofo wo krom enso mo ntade also Crawford ye bi wo krom pass yo na ma so hu traffic no enso mo ntade na jadi fo na dan me hu se Kofi Asa na ye post bi wo Facebook and wo kase ye na ansem twafo ye kwa oni ye ko bi se na jadi fo yi mo sha afi we no wo de tutu last year de no last year na ye papa afi we de anya kra ma 2024 December mra na ye nko last year na year papa this year de enye kura afie na o say ento ade no next year on be ka se na fi we ye interview from mo sha se system na sa mo ya ma ye hu say mo ka no kra nkyere ye inti no so hu asameda ha na eno achi so no police stations ahodo a lieutenant ni padodo akwan kwoto aba e wa nura assembly abato ni mu no na Ghanaian Times abo mu amane no eno achi so no SML adwumakoi the fourth estate ayi wo mo hu hwehwemu e de abeto monte so chese adwuma wo mo so wo mo ye more money save your money sika no nya no kre sika 1 billion bi omukoti ni ade ko mo atena se calculation no na ye best 800 million Ghana cedis say enu ba bi a wo mo ekeka no na eno na SML ede ye semato Ghanaian Times mo chese wo mo provide revenue assurance wo mo san so ye audit service ede ma ban no e wo downstream petroleum sector wo ma ho sabe ye bebre no awon saka wo be kenkan la polyclinic na anase for no so na CJ wo mo ni management ye de abo ani no so mo se kane no na nka shadow ne said yet no ye adwuma wo 2 days bi a wo de be call off days no na say as a shadow no mo de aba no off days ni na ayebasa wo mo che so mo so anasefo ni hia na bi o mo de be home se de be ya de bia no o madwe no be si yie be gina yie no matumi abehwa ya afo no eno so Ghanaian Times abomu amane tu saka bia wo be hu no eho ensem ni nyina ye share daily graphic anim hanso na o mo che se lieutenant no assembly election na this level election enra ekoso no eno so ho asemeda ha na wayek na etwe a school for nkwada bia kwotwe wasin sohwe na wo mo di AI na kwobobbo se ho chocho ayi answers no wo mo atwe wo mo nyina result no asen na unse na make so mo 3 years ni 4 years krampo no na me bisa so mo twe no cancel lawyer twumba ma na wo tie mi so asen me so no wo kwa wo twaye di cancel de na wo tie utibuwa tu twaye na obi so 3 years fala ya toton are nyina ntino eno so ho asam ewo eye daily graphic anim ha ya na omampani akufu adon so ena de to Ghana fo anim asem we de o say yemmo bodian na ya brabo ayebo no say ya adopt healthy lifestyles abrabo na ayebo no yemmo bra no nyoma bi a ebema yenya pomode papa yenya hoɔden no na yemfa enka ye ho into mampani afuto ikoma obi a wadedie mu wonum mu wonioma ye bia no hye se eye de ema apomode papa de so mampani atiasi mu lifestyle se mampani kasafa ho a wotie bi ebeboa wo da bokrata na bom na enra so Accra International Conference Center omocha said the second coming of Nkrumah na efe na anika obi okohwe bibia no ehunu se bibia koyie na yenhwe delegate anim ha so na yenhwe SML Christian Soti emfoni da ha wache so mo contract na 5-year contract enye 10 years said ye nam no na 5-year contract apa pay adwuma na wo ye no man ni nya so fa so na anase mo te ho ase mo ye adwuma no wo bra man ni nya so fa so bia eno so ya sema ne obi ebisa SML for no na Accra mayor eno no so Elizabeth KT Saki ene ne oni ewiase kandifo nyina ko
hyia mu a wo nyina eto atodwena wode ne nsɛm atodwa ɛwɔ hɔ nom na ɛno ɔtin so no nana adodan kwakufuado ɛna ɛne Bank of Ghana empanyifo ɛkase Dr. Nesadesen ɛna gyina ne nkyɛn yi wɔ sɛ wo bi ogyina ba bi ka nsɛm toto nsɛm fa wiem ne adeɛ papa no wonsisi na so na onye focus adwuma na wɔyɛ na no ɛna ɔma nani ɛnkɔ ho a wɔyɛ na ebi mo bɛgyina akyi atoto aboaba mu sa wodi omachi a wankasa adwuma na wodi no ahwe a wobɛtie si nkyɛn nti wɔn forget to bia na unsa ɛnura kwadubɔfo a wɔde Sally abiusu ya ono no eye bejen na wonu firi ni mama betena Ghana akra woni permit also de betena ha sei na wasan so okasa edema the new force no say kwadubofo yes asam no krampo no mu ni interest won biem enti no matwe asan so omo wie ya no mo san akwache no sese no omo be deport na koni krum wamo ebe deport enti no so ho asem wo daily guide abokratem o sija no pe de mabone tew dia ma ho ni nyina ensem a wo ha the Ghanaian publisher so kasa defa SML ene womo fight over $100 million ghost contract no and omampani Akufo-Addo so na wa launch NACAP evaluation report ni nyina emu amane wo ha se usaka na wa kenkan bi de amame